Hello, Tuni KUKI News in Bezose, Nabonza Vendem Nihibin, Tunin Zong, 16 May 2026 Ahita in, Tunin Zong Igamsung Tuso Zat Chom Ho update hin Bolo Hitin, Mi Tampin, Het Him Lo Ho Zong, Het Him Dingin, Hilchit Na Ho hin Bolo Hitin, Tuni Azong, Igamsung, Inamsung Ova, Iho, Lamkai Ho, Church Leader Ho, Daylo bola eki bol pi wa galmi hon hitachu thalchoi banga ahi lo le thing noi banga ei bol pi naw igam inam sunga pathin hacha ho hichita banga ei bol pi na ho tu ni chan ge ya justice kimolowa koin abol ham ti zong aphot chit na tu ni chan ge ya center government hi han state government hi zong le phone latna ahi lo la khol do na nai lo je a mipi lungkim lo vet sa na a KUKI nam pumpin ki phin na inei wa lam zot na ho jong phatita in anachal hai ti chu imu so ke in tu ai KUKI cha te adinga hi enough is enough na ahun tai thil iza kai chen khom pi ho noya ikigol naw hi ahun mong ahi tai hi chi hiela ikigol kit no pa hi le hi chi sanga boina itu kit de wa hi ti hi mizo si lungela ahi ta in tu ahi igam inam veng bit dinga state police ahi in center force ho ahi win ama ho jing jong hi manipur gam kai sunga hi ivet na hi le koi macha nom ta thei ahi lawai le a safe mong talawai Tangkhul gam zenga jong center force ho jong alut thei pun state force in jong thudi awai hom tapun Meitei gama jong chutima ahi in center force ho anei ago ahi lawai le avan ho na san ge jong agu pi wa a gari na san jong ke hal ha pi a hita chu a chen namun jeng wa jong apan sa namun wa igamsung inam sunga chamna lungmo na theina dinga panla ho jing jong hita chu su no to no athowa agam sunga na ho wa ko na jong anano do na ho alam la na ho alam pi ho jing jong JCB ho mangcha a khut chi na ho jong inamu so ke wa hita in tu ni a hi KUKI cha te Manipur gam sunga cheng jo sin Thimo chana hita chu thimo na ding hola KUKI cha te thil thum pa hi hung ding a hitai KUKI cha ten alung tu mo amol so te di wa hi ti a hi ichen khom piu milong hi han Tangkhul hi han pangal hi han Meitei hi han a koi hi jong le I chung wa hi eng si na dimo a hitai ti pa hi I het no wa KUKI cha ten ikihin so ne di wa hi KUKI gamgi phateta ikisim tu mo angai tai ikisim tu phat no hi tai ti hi tu ni topic nga hi in holim deu hin tin news za chom jong akiven igam sungwa leader church leader kithat ho jong hi aza za na mok ke bola di Loutah ta ama matho a social media mangcha thu sei jong umin igam sung inam sunga jong tu le tu ai tension pe hi in sentiment san lai ta hi in ai e hola jinga jong hi Meitei ho hin Tangkhul ho idea la a thu sei jong tampi u movin hiji ichun a hi theya hi le igam inama dinga ipan thei na chi wa ipan no wa igam inam ki pal thei na ding le Mipi to set to theina ho hi ikam ikitim zap diu win jong kanami te ho ka hin ti min hi ama sapenin tu chung thil so a hi mi tampin notice jong I bol mai theu notice jong I bol lo mai theu na inamu jong inamu do mai theu inamu jong inamu do lo mai theu hi ahin la tu chung thil so hi 2023 patna KUKI cha ten gen theina hin to taw cha hi wanga hi chito bang thil so hi ana khalo KUKI cha ten hin ki bol do ven hi le hi chi chunga hi ke ka ki thang an ma khat a hi in ti chu
KUKI cha ten 2023 Mea kona gen thei ha sat na hin to wa eima ma tho tho apan hin la wa igam inam ven bit thei na ding la imi sa in ko ki ven bit thei na ding apan ila wa azam thei loi zam wa apang thei loi pan wa kap thei loi ka mo wa apau thei loi pau wa hi ta chu pan hin la wa hi in ahin la hi chi chung changa hi mi izat ham khatnin lung thim PHALOU kenga ahi lo la ke I bol ahi lo ji ti ahi azat zat gel jong le I het diu khat kaga dei chu e ho nam sunga I khan to na khat no ka het chu ahi le tu ni ahi I chen khom piu melong ho hi hen Tangkhul ho hi jong le ama ho in thil khat a bol ting le AHAMO ke bang hit jong le akitu na khat no chu ipiham ti ai a flek ngoi chu tu chunga jong ei ho church leader ho ei ki thapi na chunga hichima sangjema KUKI student organization ho makaina a nampi pon lap ana simova hichi inampi pon lap mo jong thini man ni a akima in khaila thei pau hi ka vet na hi le mi tampin kangpo pilang ahi lo la Sadar Hills lang hi idemu win aza za na say win hangim nei epigim nei aza za na say win ahin la ken kapa chat chu Sadar Hills gam kai sunga KUKI cha cheng zo se kapa chat na lin ta hi in ama ho hin vai hop na khat anei tengule ya aning lang khat na kitu umona zong le alhang pia inam pumpin hichito bang hi inam masal na ding inam ke vai po na ding a hitai ti ahile nil kallo hela kipa ta le lung phamo lo hela hita chu pomna aneiwa azui ji pau hi hichi hi Sadar Hills lang ho pa chat na ta khat wa hi in tu chunga jong pon la phate ta in asimovin inam sunga leader ho ahung be na chungwa jong ama hon jana nei ta apon la ho jong akima ahin khaila wa hi ta kilom ta ahin bol pau hi pa chat na len ta ahin kipi eti chu iga phon do theu hin tin tu hin e topic wa ga lut kil law han tu ni thil so cho het de wa in church leader ho ki tha je a ho lamkai ho ambush ki bola thing noi bola ki bola ahi lo la mi PHALOU tha a ki tha na chunga hi mi tampin ipuna win tunia jong chu atam thei pe na KUKI cha te iche naw alhanga I hung pot do win rally ho in a bol win KWU lamkai na a vai sai na hi chito bang to gon kinai na a KUKI INPI in zan hilanga chu anagot a hitain ahin la ama ho got na chu igam sungwa boina tension ahung san je a chu keihon bolengun kilom zep loading a hiti a chu numailang ho ahung kipel ha in inam sungwa women lamkai hon to gon ahin nei wa hi chito banga chu muntin hangtina inal hang samova ilung kimlo na ho jang tu ni a chu phateta a lam zot na ho in a win ilung kim lo na ho jong phon do na ho in a nei na chung wa adi sena KUKI women organization for human right ho chunga kipa thu I phong win inam sung igam sunga dinga hi I thei top so wa alin aneu lawa hi ta hi ipan khom jing wa hi le chun tunia I chen khom pi hon ei eng sit na ho ei thang thip na ho KUKI cha ten andiman amuwa de wa hi tai tia eng sit na ho hi in lo hin te te de wa hi ti jong chu I sei do no movin KUKI women human right hon for human right hon to gon ananei dung juiwa koite a kona chochan pu gam kaya he koite luya kona koite gam kaya kona he war remembrance peace ground chan ke hi ki zot na ananei win mod bung lang a hi in kangpo pi a hi in mun tena hi chito bang ki zot na ho hi anabol vi ti jong chu iga phon do hin tin chule dilhi khopi lang chan ge a jong hi KUKI cha ten ipu na ho ina phong do win silong tol pi a jong KUKI cha te sin hita chu
silong khopi hi gamdang banga ki zot na hi lo le rally ball na ho ha sa a hi ji chun ho in mona taw khom na ti apong som la khan apa na pung khat chan gei hi taw khom na inam pi dam thaina ding le I church leader ho deilo bola ai ki bol pi na chunga phamo AKISAN pathin hi nga jong tawna anakine e ti chu phondo na iga nei theu hintin chule KUKI INPI Manipur Meitei ho jeng en jong tu a hi a chen na gam kai hui Manipur ti talowa kanglei pak ti a amin vo a hi ta in a hin lai ho hin tu ni chan ge a hi chi Manipur hi khial theinai povin Manipur hi hon ikila agot ham la ka hepon tu hin kim ho thu phon ga ngai kit lau hen igam sung inam sung ova social media mandan thu a kim thu phon ti a lekha a hin sovin hichiwa kim in thu phon a hin bol cha hi le tu lai khan to machal dung zui in alin aneu mitin in cell phone with internet connection nei so to bang nei so ke to bang akihitan chu to bang man chutobang ma chun Indian dan pinoya lungel phondo na thei right expression akinei chi in social media mangcha in mitin lungel phondo na in social media WhatsApp Facebook YouTube extra iman cha imang cha uvin ahi hinla KUKI zo phabep in social media iman cha dan o hi KUKI INPI Manipur in akive in ahile nam sunga ki seisit ki dem tu kitai mo na le kitu mo na mangcha tampi akimudot in chule chen khom pi chidang nam dang hojong kitu mo na theile galpen do na thei chan geya social media la a thu sei ho phamo akisale in ahi hiji chun tu apat nam Mipi ten social media hi chingthei ta a iman cha wa nam ki to na theile khan to machal na lamzo a iman cha ding uvin tim na le het sa na ahung ki nei in a hi tu ni kho apat koi to bang social media mangcha ding chungchang mancha ding chungchang nga kim thu phon na sa lova WhatsApp YouTube extra mangcha a nam sung le chen khom pi nam dang ho to kika a boina thei thu sei la sa hin bol a kha a boina ato boina to a le kim in mo ki poloding a hi hichi kim thu phon lo hlen na thei ding in district INPI KSO CSO hon ama gam sung chi a Mipi a het thim sa ding in het sa na akinei kit in ahi ti hi tu ni kim hlacha pautin thang lupheng in phondo na ahin bole ti chu iga a het theine dewa iseu ahi in KUKI INPI hi tu le tu a hi ama ho jong boi le o ahi in nam sungwa zan hila a jong chu social media a thu PHALOU ta na so a ichen khom piu melong ho lung han na theile ichen khom piu Tangkhul ho lung han na thei zat sei do ana kha je a hi lo le thil di Loutah social media na the than je ana ki vei ho jong chu imu diu a hi hi chi ho je a hi tu le tu a jong hi avela hi chi to bang ki sei na hi 2023 laya patna gal ihin ki kap to wa Meitei to ki kap to na wa lim video za hin bol wa hi le ei ho social media langa kona narrative bola hi lo le inam pi MIPIN a het thiem theina dinga pan la ho dinga chu ha samna lien ta hung ji a hi ji chun na sata na ki sein social media hi aphalang ta imanuwa hi le igam inam adinga jong khanto machal na hi theiding khatla khat ki ka jong kilungsi na ki ngai lut na pun be chi na thei hi ding a hi in ahin la aphalo lang ta ihin man tengule inam sung ki palna ahi la vai le inam sunga ki khentel na ho jong so thei a hi ti pa hi het nova tu ni a jong kim in
thu phun ahin bol na ho ahi lawai le het sa na ahin bol na ho hi phateta a ikichin tu muwa inam sung igam sung ki pal theina lim le photo thu le la za chom chom ho hi I post lo di win hing ki het sa kit no win hi chiwa hi kim si in boina ato ding a hi pun nang in zong nang mimal jing in zong gen thei ha sa na to the hi ti pa chu het thei na de win in phon a hi in chule kuki in pi cycle gam kai in zong kim thupi dung zuya thu so a hin bolin mipi ko ma het sa ti a hi thu so a hin bolin kuki in pi cycle gam kai in tunin hilchit hi chi thu so hi ahung ki bol ti a hi ama hon jong social media man cha ding dan WhatsApp Facebook ho man cha ding dan ho hi nasata ina hin sei kin ven tu lai chu YouTube ma summo ding a hi lo la Facebook nga summo ding WhatsApp ma member tam mu ding dei sa na a hi azat zat ei ma phat chum na ding a hi ipi thu ki sei jong la min a tam vet pole ti a hi azat zat sei hi tam ta win hi chi ho hi gamlenam ingai lut ta ta a hi le igam inam ki pal na ding le igam inam ki hen tel na ding ho hi ki sei ngam lo hi la hi ti pa hi het no wa social media man cha dan hi iki thim chu wa a phalanga man theina dinga lungel inei theina di win jong avelin tipna kuki in pi cycle gam kai in jong het sa na ahin boli ti jong hi mu ahi in hichiwa ama hon a chaina a seu chu a hi le social media thu a kiso vesui ding in KSO cycle ho ngan si na hling set ki pi to hlon in ama hon thimo achan mi chu in pi in jong thimo ki chan ding achung thu khauta a ki sei ding a hi ti hi her sa na hin bolwin cycle gam kai sunga ding a hi KSO hon mo apo deu ama hon thim mo achan nova nangin hi china so pa chu thildi lo wa hi tia KSO ngo na bola hi la kuki in pin jong apom jeng da na hi ding a hi ti chu a chaina ga sei do ket wa hi in abana ko tu in mipi te dinga thu phon a hin bol na khat ga vekit lo han gamsung thulela dinmun a hoi ta lo je in nammi pi te chingthei ta a ikiman cha di win het sa na ahin kinai ji ti hi a hi in adi sana tu lai ta a hi Sadar Hills gam kai sunga dinga hi azit aveya gen theina a hi lawai le danger mama a hi ji a chu a hi the a hi le inam sung igam sungova vai hom ho hi phateta a coordinate ibolwa ama hon aseu hi niel lo hela phateta ipan di wa hi ti jong hi ga seibe kin wa hi in alhanga hausa kiloi khom na le defense lam mopo zosin eima area chi phatecha ikiven tup chi diu hlang sung le holeweng bitna ding iki ngai to chi diu ei hung bulu ho a le kimai to pi na theidinga gon tup sadem a ta diu a hi khosa kholhang panpi ngaite pan hu dinga jong kimansa chi diu a hi mipi zo si hausa upa le defense lam mopo ho thupi a chon so ke diu a hi nampi hin noisi a le kimai to pi thei dinga pasal zo si kigosa dema chi diu a hi pathin in pi u igam inam u hi thisan vat khat lai si a ihu diu a hi nammi pi te adi a nu naw chapang ho jong lungmong mo po ti mi sanga noinung di jong i hi pu wi gamle nam a dia pathin songa nampi thopala pang adim set nai ti chu tunia ko tu hon mipi ho hlamon na le mipi ho ki veng jing dinga tipna ahin bol naw a hi in pathin in eima pui jing taw hen ti a jong hi ko tu defense committee a kona
Mipi het sana ahin bol ve ti chu iga phon the wa in tu ni a ko tu hon thu so ahin bol pau hi a hoi ma jingin hi chi hi e ho hi veleu hen igal bol da no hi ei hon offensive mong ki bolo ahin tu ni chan ge a hi igal bol hi defensive ngen to banga gal ki bol ahin igal mi hon Meitei hi jong le hin bulu Tangkhul hi jong le i ho ahin bulu wa hi ta chu e hoi ki dal ji defensive nge na hi na ki tong ki venga mi hi attack ki bola ki bulu a thading mat ding ki go a pan ki la khanai lo a hi in ai che to bang ma a chu tu ni chan ge a pathinin ku ki cha te phathei e bo wa a cha chi ki hi jong le ku ki cha ten thil si i bol lo ji wa chu pathinin jong ei pan pi a tu ni chan ge gal kilel di lo hi ti jong hi iga sei do no ma hi in ko tu ho thupi dung juya chu i kho koi ham khanin hi ta chu bulu ding a hin ko na hi le nu mai nu naw ti lova pasal hi alin aniaw talowa i pan so ke wa i kho i veng hin bulu dinga hong kon ho hi ki mai to pi dinga dingam sa i diu i ti ham khana i kho kom teo ete ka hong ke bol kha a hi jong le ama ho chu hu ding le ama ho ki tho pi dinga hi khodang ho jong ki go sadema pan ila de wa hi ti hi tu ni ko tu ho le kha so a ko na jong hi imu de wa hi ni ji chun ku ki cha te ngam pela i pan de wa hi ti jong chu avela iga phon do ke no hi in ngaban ki na ko tu ho ma man thu so a hin bol ke no ven tu ni a hin bol wa hi ni chi ama hon a sei naw he a hi le jing ni ho ting le jing ni ho 17 May 2026 Sunday ni ho le anoiza amun le aphat ki pi na a hi Mipi protest rally ding a hi rally a pangding area chu a hi le tujang area tu kangpo pi area Mipi zo se hiding chule avoma kivan so ke ding a hi hi chi rally bol na ding chu tujang area a patna kangpo pi area chan ge a hi Mipi zo si pangding hi chwai rally ding a hi ti hi het sa na involving Sunday ni pathin ho ni hi zong le gam sung inam sung condition dung juya chu to gon a hin bol hin tin ama hon a sei naw he a hi la amun ding hi nu te kai hanga pung som la khat la ki su to so ke ya ni chewa hi Mipi zo si pangso ke ding in zong tip na a hin bol kit ve ti zong chu iga het thei de wa ko tu ho thu pon avela Mipi ho het dinga in sim la wa hi in chule tu ni interview ke bol na khat hung viral chu imu de wa hi in Tony singsit in thu a sei na chu a sei hoi le jengin a hin la lamza thangle party ho hin angai ma le jengovin aji chu thudi ki sei a hi in hi chi thudi a hin se a ko na hi ku ki cha te iza tham khat inam sung ki khental nadinga to go nei hon jong ina het thim ta deu ka ta sanin aji chu aman asei chu kichi chatna sa pau he ho dinga wang chu kichi satna a hin sei la a hi in hi chi asei na a point dang ho chu ama povin a hin la tha dau chu KUKI a hi ji chun KUKI hon KUKI pastor ho chu atha thailo ding hi ti a sei na lai ta chu tha dau ho hin tha dau tilhen tua lamza thang party ho hin angai ma le jengwin hi ji chun ama hon a sei na wa cha hi le Tony singsit kiti pa don but na tha dau Lamkai pu Michael ti chu lamza thang a sei na wa hi in hi KUKI ho mati a hi poi ti chu KUKI ho tet ding mi a hi poi KUKI ho sanga ching zo thim zo a hi ti ta banga hi a hin le thu ven social media a hin post pau chu ka vet na ka sima hi le ana sali jengin i chan geilom lo ma atho na no apo na no ham aman hi chiwa Tony singsit in a sei chu a sei khil lo hi aji chu aman kei tha dau ka hi a hin la tu a ki that ho jong chu tha dau a hi in hi jong le tha dau chu KUKI umbrella no ya a hi
KUKI subtribe la khat hi ti pa cho ama wa hin azi chu lamza thang party ho hin thado ki ti hi KUKI a hi poi ti a hi Meitei la ki selwa hi chi propaganda pansa a hi pangjing a hin tu ni a chu toni singsin in a hin saina a chu a hi le thado ho hi KUKI umbrella noya tribe khat a hi in chule lamza thangle a party ho hin thado INPI ti a hi propaganda sima thado kiloi khomna zat sima hita chu thado ho hi atuma puido theina ding a hi lo le KUKI a hi poi ti hi alung sungowa MUCHI tu na ding a hi to gon ane jing a hi ti a chu a se a hi le hi chiwa thu hin post pa hin a se na a chu iti nang thado na hi a hi le na pa KUKI INPI Nagalena president a hi in a khoti le na pa to ki to lo na hi ham hi ti khati ti a sein tu ni a tha do ta hon hoi ta poma a tha do hilo pen hau kip khanin hau kip chu tha do u pa hin a hi wanga chu tha do hilo na u pa hi a hin ama ho zo in tha do ka hi ti a panala wa ni ta so a tha do zo chu na sata dem na hin bol chu ka vet na hil PHAMO ka sa in igam sung inam sung wa ki to mo na hi phateta veleu chun Sadar Hills langa ke boy na hi thado le KUKI a hi in lam kalanga ke boy na hi anavikit leu chun zomi le KUKI hi kit na hi chila a chu iveta hi le thado chu atam loi khat hi kit no chu aban le hi chilanga ho hi ga vekit leu chun alang khana ama ho ki di to bang hi chilanga jong e ho ki di hi chilanga jong e ho ki di hi ta chu khat la khat hi ta hi inam sungu wa chetnet ja a hi inam sungu amachal ding banga machal theilo lam za thang le asangka sar in tu le tu a jong hi pastor thum ki tha na chung changa hi KUKI hon tha do ho pastor thum athat no ve ti a hi alhang sap mo a hi chi thil di lo hi chi to banga narrative choma min ei peisit god I chan ham khatna ilha sit lai a hi lo le hi chi to banga wang sit akikisa laya inam mi izat dang ho chu email ma hi ti anop nop sei ta ven ti a hin la izat chan pi khanin hi ta di lo ta ngam pi la muntina interview a bol na ho a KUKI cha ten thado leader ho thado church leader ho a thaw a hi ti a sei no ho hi ki akimu teng la ithi sanin ado zo po in tu ni a KUKI nam sunga thado le KUKI ki khenna ima ampon haukip lamkai na tampi aumin thado lamkai na tampi aumin tribe dang ho lamkai na tampi aumin ahin la eho inam sungu ikingai lut dan wang hi alha samna lai ti hi ka seido no men hi tua jong hi gal I chanham khana hong na lai hen lang hela wang chu hi chi I boin ho hi hong kil ham mai the a hi in tu ni a jong chu mi za tham khanin I nam sunga pastor thum ki tha na chung changa pu na ne ya lam zot na nei laya aning lang khana sports ki bola hita chu MLA zat ki chi khom ki na kilhang sap ki na gol nop ki bola ki a hi in hi chi ho to bang hi ivet na hi la tu ni a I chi gol nop ho sanga nga igam inama dinga idin ding pau ngai nep zo a pan ila pau hi PHAMO akisale eti zong chu iga aphon thei ki no a hi in chule tu a iseu Michael lam za thang kiti pa le James kiti pa hi KUKI nam sunga thadau te akizaw khapoi ahi lo le thadau te hi KUKI hi khamo mong lo hi ti a thadau INPI Manipur head letter mangcha thusu ahin bol na ho chunga jong hi avela thadau INPI general headquarter in jong phondo na hil chit na ahin bol kit no venchwa press release ahin bol na ba November 4 2024 a jong phateta na ki seya thadau INPI Manipur kiti ho ahi lawaile thadau student organization ti akimin vo thadau community international kiti ho loi
hi chi ho hi lamza thang le James Lamkai na a hi in hi chi chun hi chi ho zo se hi invalid a hi ti a jong ana seu na lamza thang haukip le James jam khomang haukip amani vai hop na a thil ki bol a hi ni chi ho hi i macha a base lo a hi chi ho hi nampi conclave tilen thado conclave 2015 New Delhi a General Assembly anaki nei laya anaki sei phung a hi ta in chule ama ho hi boycott jong social boycott jong anaki bol chai sa a hi tan hi ji chun a hi the ai le mipi hon i het khil lo de wa hi ti a jong hi avela su then na hin boluvin thado in p general headquarter in 4th March 2026 a jong publish anaki bol kitnin thado in p Manipur le thado community international thado student organization Michael Lam Zathang Lamkai na kisim hi chi ho hi ki pom talo a hi ti a jong hi avela thuso ana bol a hi in a hin la tu ni chan gya mi khen khat a he thim lo ki uma lam Zathang in muchi PHALOU atu theina ding lampi icmp uwa avela inam sunga thu seina ipi ho hi a hi the ai le KUKI in pin zonga taw te ti a ana sei sa hi in a hin la mi khen khan in a zui lo je wa tu ni chan ge a hi inam sungu wa ki khen tel na ding le divide and rule mang cha a hi lam za thangin inam sungu wa hi muchi atu jing a hi in a hi the ai le kanam mi pi te ho kilung to o hi tin in zowa KUKI in pi le KUKI in pi cycle hon asai ma banga social media hi inam sung kisiem tup na dinga mangu hitin inam sung divide and rule na ding ho ahi mandaw te inam sung ki the chel na ding inam sung ki ke khen na ding ho ahi social media hi mandaw te ti hi avela e hong ki tep kin wa hi in aban le jaleng rong hon jaleng rong United Front hon press statement khat a hin bol na wa cho a hi le tu chung gal boy na a KUKI le naga ki ka a ki boy na chung changa hi jaleng rong hon a hi theya hi le innocent hostage a kiman ho ngi cho agang thei pe na ha do win ama ho su khiel I ma lo hi ji chun Christian khat hi win Christian khat hi dung zoi win khat la khat hi ta hostage ki bola I ma su se lo ho mat na ding to gon inei pau hi aphapun thil hi aphalanga bolu hi tin hi cho akona chamna hungding a hi pon a hi the a hi la khat ki ho to a community khat la khat ki cham de la ding hi jaleng rong United Front hon appeal ka hin boluvi ti a hi in ama hon jong masanga pana na sei saw a hi in church leader thum ki thana chungchanga NSN in ngo na ki bol chu hi chi chu ka pompo ve hi chi wa church leader ki that ho hi NSN ho le Meitei ho Lamkai na ki that na hi ti a jong jaleng rong United Front hon jong phateta a thusu a hin bol saw a hi ta in a hin la tu ni chan ge a ei ho nam sunga lam za thangle a party hon a phat chenga KUKI la KUKI ki that a hi ti a alhang sa pau jong hi PHAMO ki sale ti chu iga he theini device sei wa hi in United Naga Council UNC hichi masanga kana seina achu NUC kana ti khaji in na het them naw ka in thumin United Naga Council hin emergency a meeting anako win hichi emergency meeting anako nawa May 14 2026 ni achu government hinga hi summit anabolwa tichu warning to bangai memorandum anapi lu nova agang theilam pena pungni pungup kika a hichi pungup 15 May 2026 pungup nilha lang pungup ka a hi hoses a KUKI cha ten amat ho hin la do gangovin a khuti lo wa hi le ke hon thil khat ka bol ri wa hi ti a hi Manipur government hinga gi na na bol wa hi in hi chi chu Manipur government in NUC UNC ho hi anatip kit hi in na
UNC ho to hin ki ho na an nei home of a state government to UNC hin meeting anato home of a hi meeting anato home na wa anaseu chu ahile Manipur government in assurance ka pi hichi namipi ho hi akiman ho hi 16 May 2026 ti chu tu ni pungni ka a hi ke hon kahin la do ti wa hi ti a hi amon assurance na pi je wa chu kinop to na nei wa ngita so na ki khian no a hi in a hin la tu ni chan ge awang hi I macha improvement jong ompon UNC hon jong pan ala na ho hi I macha tu ni chan ge a nai lo a hi in ipi hung so ding hambang a ke pun jan hilanga chu mi phabe pi alanga kilha do na ho chu akisain hi chu ho hi narrative za chom kimang chaji a hi tu a jong Tangkhul ho Lamkai na a hi lo le na Melong ho Lamkai na a hi phai tol sunga jong ki phin na ananei wa hita chu Meitei leader za chom mi PHALOU ho jong tampi anachi khom wa KUKI hon mi gup amat ho hi agang theilam pe na hin hla do hen ti a chu play card za chom ki choya hita chu lampi a hi ki phin na anabol a hin ichi ki phin na anabol na wa chu kokomi langa Lamkai a hi in aban la asangkasar het de wa hin ama hi achang si sa president ki pi min a president dei lo ze a president na ko na ngadinga Tangkhul chan pi NSNIM hon gi na na bolwa dal hadinga gi na na bolwa hila anadal ha ai wanga popet president a hol kit na hi ta chu mi chom khat aman cha hi chi president a aman cha pa jong chu aman athu a control theiding ho he a hlen do ji a hi hi chi to banga vai hom khat chu a hi amanin an seina wa choi le hi chi wa kokomi Lamkai pan asaina a chu a hi le naga te tilehen Tangkhul ho a hi win Melong ho a hi win Meitei a hi in hi chu ho si ipan khom deu pangal ho a hi win ipan khom deu tuni a Manipur suke ding ki go KUKI cha te chunga action ela o ngai ti a hi pan khom na ding anasaya KUKI cha te chunga action la na ding hi thupon analhang sap cho tuni a chu ai le alangkhat langa asangkasar thusei chu evet kitna hi le ama hin ana oimo chu a hi le state force le center force na sata oimo gagam sunguwa kami ka sahi banga kisugen theita a hi le ipibola tu ni chan geya Manipur government le center government asang tela hong ke tol lu nuwa tu ni chan ge chamna theilo ham ti a hi ama hin state government le center government pot do win lang ke ho ki themo wing ti noi si ta thu sei hi adan chu state force le center force ho hi pot do hen lang hi le KUKI cha te hi ni khat ka chai yeng dinga hi thu a sei chu ai la min center force in chamna sim dinga hung lut na agam sunguwa chamna sim na dinga to gon aneya hila anu mei ho aman cha wa lampi atinuwa hita chu lut sa lo chun iti chamna sim theiding ham na mi him khat chun chamna sim ding ti a dam ding ide ya le lo jong ni ngai chula lo chu akha na kha chu ai wanga ini ngai chula ichi to banga chu agam sunga chu center force ho chu phateta ana to sa le ipi bola agam sunga thing noi ho uma tu ni chan ge boina ding ama ho gam sunga chu thing noi ke lo ama ho gam sunga khamna thei ke lo e ho gam sung si ai khamna thei dim set thing noi ngen dim set na da na thu a sei so ichi ho to bang hi dei Loutah a hi in hita hi Meitei leader le Tangkhul leader pangkhoma KUKI cha te chunga against ball na ding to gon KUKI cha te chunga action la na ding ho hi planning na sata asim jing wa hi ti jong hi isu min lo deu a hi in tuni a jong chu Tangkhul hon a seu chu ka veleu chun Tangkhul hon KUKI cha te hostess a ki koi zosi akil ha do tan KUKI cha ten hi chi mi gup naga hostess so hi ipibola ilha do pi lo ham ti a hi national news so a hi lawaile ama ho news so mangcha chu munchum choma chu anathia chu pau chu mi khen khat hin ai la KUKI cha te hin
amat ho hi ipibol alha do lo wang nagalang hon la alha do tawin ahuti ai le ipibola ama hon alha do lo ham ti ahi ana seiki no so ai chin na chunga chu ei ho Twitter langa mopo ho ahi lo le social media langa igam inama dinga apha chenga tweet bola Mipi het team sa loi chun thu anaji kit no wa KUKI cha te ama ho mi gup ma hi win kei ho mi som langa i hla do pi nai po vi tu ni chan ge ya kei ho KUKI cha te mi som le li akiwat na lai naga hon mi som le li eimat pi ho tu ni chan ge sanapati gam kaya na lai ti pa chu kile thu ki cho social media ajong hi inam pumpi hin het team lo mai theo a hin mi phabeb inam sungu wa hi sumle pai I macha alo zong hello amu zong hello nam pin sum ki pi a na ki tong zong hello hi zong le igam inam ngai lut na chu social media langa zong hi nasata igam inama dingai fight ki ball hi chu gal ki ball hi chu hi chiwa thupa Loutah ta hong ki poso hi mi khen kha chu in het lo mai theo cha hi wanga social media langa het na nei ho chun hi ho chu don but na ki nei ki hi chu gala thalla ki kap to si gal a hi po in narrative war jong chu ti chu lungela lungthima gal ki bol jong social media mangcha gal ki bol to jong chu to a hi I chen hom piu Tangkhul ho hin narrative za chom khat asi mowa ke hon kamat jo siu kal ha do tai mi neu khat en la do chu kamat jo siu kal ha do ta win AHIN la KUKI cha ten kei ho mi gup AHIN la do nai po vi ti ai alim to I to ana po siu ahi le hi ho si chu tu nia igam inama dinga social media langa pan la ho internet mangcha a Mipi het team sa dinga pan la ho Twitter warrior hon jong nasata apan la ki no wa hi chiwa Tangkhul hon thu aseu hi ajo aseu hi KUKI cha te mi som le li ki man ho tu ni chan ge ya kilha do nai lo hi a bon chawa KUKI hostess a ki koi mi som le li ho hi still na tu a pungget ma khailang a hi ta in AHIN la ki koi jing na lai ti jong hi ama hon Mipi het team sa na zat dang nam dang ho ahi lo le state dang ho country chom hon jong a het team theina de wa cho hi chito banga hi le thu na ki bola pan ki la jing a hi ti jong chu iga ki het sa ki no a hi in ama ho news za chom ana pi na ho jong hi vet na hi le di lo ta thu so wit hi ta hi mi som thum le gate KUKI langa hi in nagalanga hi in kidnap ki bol hi mi som thum le gate hin tu ai som ni le gate ki hla do in a hi wanga mi som na lai ti chu mi som hi lo chu ama hon a claim mu chu mi gup chu hon I claim mu chu mi som le li chu I cho ki gop le mi som ni wa na lai chu na mi som le ni mi som ni wa na lai chu ama hon ho mat no hi som le li hon ama ho a koyu hi gup ma na lai hi chu tu ni chan ge a hi wanga chu ama hon jong hi cho jo si kal ha do tai ti hon jong abona kal ha do tai ki ti a ki sei chu na hi chu ki sei chu hi chu narrative war ta chu ai wanga chu hi chiwa ta phawa ami mat ho hi event nai la khat si chu kho chom a hin adang se wang hi mi som le li la mi som le thum hi ta phaw ho ngen a hin ta phaw ho to jong a ki hovin ni ta cho ma hon jong tu ni chan ge I ma cha ha do na pun ami ho jong a hung ki le nai po win a tha lai si a hian den na lai o hi ti a jong chu ki he a ngata chu kilhang sab jing hi ti pa chu he team na diwa in phone mi khen khat chun he team lova narrative war ki bol ting le I people la hi tai ki se ya khuti ham khati ham ti te hi I bol jiwen ho inam pi team chan theina dinga jong hi a chang le mi sei to bang mi bol to bang jong hi I bol jiu ngai a hi ti chu I ga ke team sa wa hi in chule Meitei gam sunga jong hi jan ha chu bom ana po in mi khat jong bom kam khat chun ana kam khiel chen ana thi ti a hi chi ti ta lo wa jong hi adanga jong hi boma attack na ho ana hi chiwa hi
UNLF hi ngo na ano hi in hi chi chung changa hi UNLF on jong press release khat ahin bol wa hi chi wa bompo ke na ngo na ki bol hi ke ho ka zaw po vi ke ho to ki sam kai na I ma cham poi ti a jong chu UNLF on jong press release khat ana bol ve ti chu he thim na dinga hin seu a hi in tu ni I church leader ho I pastor ho I ho la cha ho Deilo bola iki bol now Deilo vet sa na a inam sunga panhin la a igam inam sunga ilha cha pathin la cha khat Deilo bola pathin la cha thum Deilo bola ki bol na chunga igam inam ngai lu a panhin la ho zo si na chung chi win ka ki pa in nampi thalhengin ki pa thu ken sein na bon chawen pathin in phat thei na bo win tin ahin la tu nia igam inam ngai lu thei nai lova min to gon khat ane ai le aning lang khat na za chum chum bol ho ki gel do hi ti phat khat le ho chunga jong hung thung thei hi ti hi ki he nova hi chi ho aum ting le igam inama dinga idin khom de wa hi ti pa chu a chaina ai ga sei thiu hin tin tu ni KUKI news sin be a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pai na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen